tubahaye ikaze kuri Rugimbana Talk Sport. Reka dutangira ama ipepa yacu rero tureba couverture ya Toto Sport. Baratubwira iki? Bakatubwira ko Alvaro Morata ndetse na Cristiano Ronaldo bitwaye neza cyane kuri mugoroba bafasha ya Juve kwikarifiya mu mikino ya 1/8 kirangiza, bakaba rero batsinze ikipe ya Ferencvaros ibitego biri kuri kimwe. Igitego cya Morata cyo ku minota 92 rero kikaba cyashimishije cyane abafana b'ikipe ya Juve bikomeye cyane, ariko kandi ikinyamakuru cy'ikoma Dybala bavuga ko Dybala mu by'ukuri ari mu bihe bye bibi cyane kandi yakinye match mbi cyane, ndetse biza no kurangira rero bamukuyemo. Ikinyamakuru kinashimira cyane remplacement zakozwe na Andrea Pirlo. L'équipe mu France ivuga kuri iyi match nayo ikaba yavuze ko Juve ikarifiye ariko itigeze buriya, itigeze rwose igaragaza imbaraga nyinshi cyane. La Gazzetta dello Sport yo ikaba ivuga ikinyamakuru cyo ku mpapuro z'iroza cyishimira cyane ikipe ya Juve yamaze kwikarifiya mu kintu 1/8 kirangiza, akaba rero ari ku nshuro ya 7 yikurikiranya Juve igera mu kintu 1/8 kirangiza. Ari nako kandi ikinyamakuru rero giha courage cyane ikipe ya Inter Domira kuri uyu munsi igomba kwakira Madrid. Ikinyamakuru kitubwira ko Lukaku, Ashraf Hakimi ndetse na Arturo Vidal bagomba gutanga ibyo bafite byose kuri umugoroba. Hanyuma Conte ngo nta kosa na rimwe birabujijwe ku ikosa rye byose agomba gukora kuri iyi match, ngo agomba kwitwara neza cyane agashyira pressure ku ikipe ya Madrid kuva match itangira kurinda match isoje kabisa. Corriere dello Sport igashimira cyane Alvaro Morata ngo wasovye cyangwa se warokoye Pirlo. Ari nako kandi Ishiwe Immobile yinjiye mu mateka rero y'Abataliyani nyuma y'uko ikipe ya Lazio itsinze Zenit ibitego 3-1. Akaba rero uyu musore Ishiwe Immobile rero yinjije mu mateka kuko hari yashize imyaka 19 ikipe ya Lazio Roma itagera mu mikino ya 1/8 kirangiza cya Ligue des Champions. Ubu tuvugana rero na aba kabiri ba Lazio, bakaba rero basiga amanota 4 ikipe ya Club Brugge kabisa ibakurikiye iri ku mwanya wa gatatu. Corriere dello Sport kandi ikaba igaruka rero ku ikipe ya Inter Domira rero ivuga ko ifite amahirwe kuri uyu mugoroba yo kurangiza Madrid rwose. Akaba rero ngo iyi match yo kuri uyu mugoroba ba profite cyane kuba Ramos adahari ndetse na Karim Benzema. Hanyuma ikinyamakuru kandi kikanagaruka kuri match ya Atlantico igomba gukora déplacement ikomeye cyane rero ijya mu mujyi wa Liverpool hariya guhangana ni ikipe ya Jurgen Klopp. Tuzamukana mu gihugu cya Espagne, reka twerekezeyo twikozeyo turebe ibiri kuhavugwa. Akaba ikinyamakuru Sport kivuga ati rero plan B iri passion kabisa. Akaba rero umutoza kabisa bamushimira cyane rero Ronald Koeman, akaba yafashije cyane ikipe kabisa mu by'ukuri ibyemezo byose yafashe ngo byamuhiriye. Akaba rero yarasize Messi ariko ntibyamubujije kugenda gutsinda ikipe ya Dinamo Kiev ibitego 4 byose ku busa. Akaba arimo igitego rero cya Desti Breathwaite atsinda ibitego 2 ndetse na Antoine Griezmann. Mundo Deportivo igashimira cyane abasore batoya cyane nabo bitwaye neza cyane kuri iyi performance rero y'ikipe ya Barcelona. Akaba arimo rero umusore Oscar Migueza ukinye mu team wa defense, Ricky Puig, Mateus ndetse na Conrad. L'équipe ikagaruka kuri performance y'ikipe ya Barcelona. Ikimakuru rero cyo mu France cyo kikaba cyavuze ati uyu mugoroba ni mwiza cyane kuri Breathwaite kabisa. Uyu musore rero akaba adahabwa umwanya mwinshi cyane mu kipe ya Barcelona wo gukina, ariko ubu ngubu kabisa ni umwe mu bantu Ronald Koeman agomba kubanza agatekerezaho muri iki gihe. Estadio Deportivo tukiri mu gihugu cya Espagne twerekeje mu mujyi wa Sevilla, ikaba igaruka ku ikipe ya Sevilla rero yitwaye neza cyane itsindira mu gihugu cy'Uburusi ibitego 2-1. Munir El Haddad ku minota 95 wakuyeyo ikipe ya Sevilla. Wanderson yari yatsinze igitego cya mbere kwa ikipe ya Krasnodar, ariko Ivan Rakitic yari yakibanje mbere. Akaba rero byari 1-1 kujya ku minota 95. Munir El Haddad umusore w'umunyamaroke niwe waje gucungura iyi kipe y'abavandimwe ya Sevilla. Ikinyamakuru kigasoza inkuru kitubwira yuko Chelsea ndetse n'ikipe ya Sevilla zigomba kwisobanura rero ninde uzaba uwa mbere. Marca ikaba ivuga ati mugenda ariko mugaragaze ishema ryacu n'icyubahiro. Madrid rero igomba kujya ku kibuga cy'ikipe ya Inter Domira. San Siro ngo nahantu hatajya hahira cyane ikipe ya Madrid no mu mateka. Ikaba rero uyu munsi nagiye ifite ibibazo bikomeye cyane, iraza kuba yatakirwa na Mariano Diaz. AC nayo iratabaza ivuga ati San Siro nahantu hari danger kabisa ku ikipe ya Madrid. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira yuko ikipe ya Madrid ikeneye cyane service bitabaho za Eden Hazard. Bari kuvuga ati Eden Hazard nimba ushaka kutwereka nk'umu Madridista ukaze kabisa no uyu munsi ni wawe. Bakaba kandi ikinyamakuru kitubwira yuko Eden Hazard amaze imyaka 3 adatsinda igitego muri Ligue des Champions. Akaba rero bamusaba kugaragara kuri iyi finale na bayise finale rero ngo hagati yabo n'ikipe ya Inter Domira. Hanyuma Casemiro araza kuba yagarutse ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid. L'équipe mu gihugu cy'u France ikaba igaruka kuri match ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Rennes. Ikinyamakuru kitubwira ati voilà c'est fini. Akaba Rennes byarangiye rero yamaze gusezererwa muri Champions League, ubwo igisigaye na amahirwe yo kuyashakira muri Europa. Yatsinzwe ibitego 2-1
Odoyi ndetse na Olivier Giroud ntibigeze bayorohera. Ikinyamakuru kinatubwira ati Olivier ni inevitable, kumuhagarika biragoye cyane. The Sun ikaba igaruka rero kuri Olivier Giroud kabisa ngo ari umunsi we mwiza. The Sun kandi tubwira ngaha rero ngo something old ariko The Sun igira amaterime ya hatari. Ikagaruka kuri Olivier Giroud ngo ahaye akazi n'umukoro ukomeye cyane kuri Frank Lampard yo kumutekerezaho mu by'ukuri kuko ngo rutayizamu uri kuba decisive mu gihe cyose yamuha umwanya rwose ngatsinda ibitego. Daily Express ikagaruka kuri Manchester United ikaba yanyagiye ikipe ya Istanbul bakashikahira ibitego 4-1. Bruno Fernandes atsinda ibitego 2, Rashford atsinda igindi gitego cya penalty, hanyuma James aza gutsinda igitego minota ya nyuma. Akaba rero ikinyamakuru kivuga ati active class kabisa ya Bruno Fernandes. Akaba rero ari igikorwa cyiza cyane kiri class kabisa cy'abakinnyi bakaze. Akaba rero uyu musore Bruno Fernandes ni Rashford wakoreho penalty, amaze gukorerwa penalty VAR iracekinga umupira barawumuha arawufata, ariko ahamagara Rashford aramubwira ati uri tayari kuba watera penalty. Rashford aramubwira ati tayari kabisa, areka gutsinda hat-trick, hanyuma ayiha Rashford aterekamo penalty kabisa. Bavuga ati rero ni act e class de Mira. Ikaba rero yavuze ati Man United yahaye isomo kabisa rikomeye cyane ikipe ya Istanbul bakashikahira ibitego 4-1 yari na revenge ikomeye cyane. Hanyuma Daily Star ivuga ati Bruno wihuta cyane kabisa, dapre kwihuta tsinda ibitego yihuta no gutekereza kuri bagenzi be. The Sun ikavuga ati something blue The Sun. L'Equipe ikaba kandi yagarutse kuri Paris Saint-Germain rero ngo yabonye amanota ariko itigeze iburiya mu by'ukuri, itigeze igira control y'umukino, yagowe cyane mu by'ukuri n'ikipe ya Leipzig. Anakumutoza Nagelsmann ikoma umusifuzi avuga ko penalty yatanzwe mu by'ukuri atayemera. Iri tsinda riracyakomeye cyane. United yayoboye n'amanota 9 ikurikiwe na 6 ya Paris Saint-Germain ndetse na 6 ya Leipzig. Match ikurikiraho United irakira PSG mu gihe Leipzig izakira ikipe ya Istanbul bakashikahira aba bantu bazicana muzamwumva. L'Equipe ikagaruka kandi rero kuri aya marezita yose kanga mureba, ndetse harimo na Dortmund rero yihanangirije Club Brugge ikama ibitego 3-0. Mbere yuko twakiza rero ku makipe kabisa ariko kine uyu munsi n'abakinyi bari buze kuba bahari n'abadahari kabisa, n'abari buhabwa amakarita y'umuhondo bakazasiba match zikurikiraho. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyatubwiye yuko Salah yamaze gukiruka COVID-19 tayari ni muzima rero umusore nyuma y'iminsi 5 ari muri quarantine. Akaba rero yakize kabisa, yamaze kugaruka ka COVID yagateye shot kabisa. Bravo sana Mohamed Salah yarakenewe cyane kabisa, dore ko ikipe rero yari imukeneye ya Liverpool. Ari nako kandi ikinyamakuru The Sun kigaruka ku ikipe ya Manchester City bijye kwa Olympiacos. Man City rero Pep Guardiola kamaze gutangaza yuko mu by'ukuri kuba Man City atari gutsinda ibitego akaba ari amakosa ye. City yari maze imyaka 14 kabisa itaratangira saison nabi gutya. Ikaba rero ubu tuvugana mu mukino wa championnat y'Abongereza, Calvert-Lewin uyu mwataka ikipe ya Everton afite ibitego byinshi cyane kurusha Manchester City, hatari cyane. Tukivuga rero kuri match z'uyu munsi, reka tuanze duhere kuri match ya Marseille ndetse n'ikipe ya FC Porto. Kinyamakuru L'Equipe ngo droit au but n'ubundi ni siroga ya Marseille. Marseille rero iraza kuba uyu munsi dafite musore Landregic wenyine gusa, hanyuma Amavi anaramuka hawe ikarita y'umuhondo ntago azakina match ikurikiraho, mu gihe kurande rw'ikipe ya FC Porto ba musore badafite n'umusore witwa Mbaye, akaza Pepe, Marcano ndetse na Oribe. Akaba rero baravunitse kurande rw'ikipe ya Porto, nibo badahari. Akaba rero arizo iri mazonyene zidahari. L'Equipe katwereka rero match zose z'uyu munsi uburyo zihagaze kabisa. Bayern Munich mu itsinda rya mbere iraza kwa yakira ikipe ya Salzburg. Bayern Munich kuri uyu mugoroba ikaba idafite Kimishi, Bunasar, Anton Davis ndetse na Conte Torso bavunitse. Hanyuma Niklas Schule yashizwe kubera umutoza Hans Flick yavuze ko ashaka kumuhutsa mu gihe Tanguy Kouassi. Akaba rero uyu musore wavuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain maze muri Bayern Munich we ntago ari kuri liste y'abakinnyi bakina Champions League. Hanyuma kurande rw'ikipe ya Salzburg umusore bafite udahari nabonye ni Daka wenyine gusa, akaba ari we wenyine uri hanze ndetse n'umusore witwa Bernede ibintu nk'ibyo. Hanyuma Atletico Madrid muri itsinda kandi iraza kwakira Lokomotiv Moscow. Atletico Madrid ikaza kuba idafite Hector Herrera wavunitse, Lucas Torreira ndetse na Suarez bo bafite ikibazo cya COVID-19, mu gihe Kondogbia ntago ari kuri liste y'abakinnyi bakina Champions League. Hanyuma mu itsinda rya kabiri Borussia Mönchengladbach iraza kwakira Shakhtar Donetsk. Shakhtar ifite abakinnyi benshi bari hanze we, harimo Ismaili, hakaza Kosholava, hakaza
Kovalenko, hakaza Konoplyanka, hakaza Dantinho, hakaza Tyson. Abangaba bose baravunitse kabisa. Bana ni ibibazo bikomeye cyane kuri iyi kipe ya Shakhtar, mu gihe ikipe ya Borussia Mönchengladbach nayo ntiyorohewe, ifite umusore mu winga muhanga cyane witwa Hoffman, ifite umusore witwa Poulsen, nabo bose baravunitse. Rami Bensebaini ndetse na Lassana Player bose bakaba bafite ikibazo cya COVID-19. Amakipe yombi arahura arwaye tu. Hanyuma Inter de Milan, Real Madrid akaba kurana ikipe ya Inter de Milan ntibafite Paderi ndetse na Marcelo Brozovic umukongwe ntagahari. Hanyuma Real Madrid nayo ifite abakinnyi benshi bari hanze kabisa, akaba arimo Sergio Ramos, hakaza Odriozola, hakaza Valverde ndetse na Karim Benzema bavunitse, mu gihe Eder Militao ndetse na Jovic bo bafite ikibazo cya COVID-19. Mu itsinda rya C, Manchester City igomba kuba yagiye ku kibuga cy'ipe Olympiacos. Man City rero iraza kuba idafite Nathan Ake. Pep yatangaje ko azagaruka ku munsi wa gatanu, mu gihe Walker, Kevin De Bruyne abangaba bose akaba umutoza yarafashe icyemezo cyo kubaruhutsa, mu gihe kwa n'ikipe Olympiacos bafite abasore benshi bari hanze kabisa. Marcel Valbuena, Jose Holebas, Bruno, abangaba bose baravunitse. Youssef El Arabi Hassan ndetse n'umusore Rangelovic abangaba bakaba bafite ikibazo cya COVID-19 ndetse n'umusore witwa Hagub akaba bari hanze. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool baza kuba bakira ikipe ya Atalanta. Ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool baza kuba badafite Joe Gomez, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Naby Keita ndetse na Oxlade-Chamberlain akaba ngabo bose bari hanze. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Atalanta bo bafite umusore Caldara niwe navuga ngo n'inguyu Milinoviski nibo badahari kabisa, bavuga babakongwe. Ku ruhande rw'ikipe Midtjylland iraza kuba iri ku kibuga cy'ikipe ya Ajax Amsterdam, akaba rero Ajax Amsterdam yo idafite umusore witwa Kudus wenyine gusa, niyo elema idahari wavuga ko ikaze. Les amis, reka rero dusoreze aha ngaha rero mbifuriza kugira umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde kabisa, bihe byiza cyane.